day amani wala hol ta su tharap ma yasin de ngasi ga ye ngasi yasin sarap sigi kham ya kham a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Al-ayah sadaqallahu azim. Surah Yasin nasi Yasin Sharif asi hadis pak lai Quran pak dil ne hai hadis Quran ki thamoi ne hai hadis Yasin Sharif asi tamna magun jawa tu leba surat makak tang ne hai surat asigi matang hadis pak teman-teman magun singlahi hari surat asigi maming Yasin hari sumaina surat asigi maming Mudafi'ah natragat azima sumaina sukawe atau ki kaziya hari surat asigi kana bu misak mana darkar mahamad leiro madu ki darkar adu hari Yasin Sharif asi solagan ni jabatara kadi Allah pak mahak ki darkar adu soidun tungan bigani hai maram masna sagi kaziya haina su kholi masigi surat asigi maming hadis pakla ikana misa ka mayu ngan bada Yasin Sharif son khiba tara ka di numit adu mahak na pam daba thawong thawdu ama pho ko theng ro ye adu ka mahak na karabar ki tamak ta thoki ba tara ka sallallahu na mai pa ko pinabi gini hai Yasin hai ba gi athadi nasi kana gumbana huruf muqattaat ki manung dagis ne su hai ko kana gumbana Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam maming ne hai se kana gumba misa kana gumba sing nasu Allah taala gi sifati ming ne hai adu basing bagiti Yasin hari basi ayam bana dum Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam gi maming moina so dum sing thana yaduga Yasin haina suruf muqattaat ta uiragana sagi Allah taala gi sifatina mahaki athadi hangdaba dum maming ching manung da su sing thana wal Qur'anil hakim asing makki wana Quran hakim ki kasam ne Allah taala na Quran hakim ki kasam Quran pa kasing kasam sar ga hai innaka laminal mursalin asing makki wana na hati rasul singi manung de gi thoi bani se ai de Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ala siratal mustaqim na haki lambi si phai makti gi hena sum lambi ni tanzilal azizir rahim na haku magun chawraba dum laba mapu de mai ke di tharakhi bani litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun adum laba qawm adum laba khandan adum ki haluna bagi tamakta hari khandan sing adu mapu ki mapa mapuna aki basing taraktra haidi mapu na kiraktra adum laba fahum ghafilun karisu khangaktra adum laba zat amako mamukhaktam bisi kudam Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam na lakhi basi Harati Isa alaihi salam ki jahindagi jahi samngaga yang kai humfu humdra gi matung bersama sahi jatuh mungkin matung dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nan nubuat pakai itu nasagi Allah gi Nabi gi nubuat ka Harati Isa alaihi salam gi marak sida jahi jatuh mungkin na kare sigi marak sida dai di lai tawatu Nabi di amma fa lakhi de adu nasagi mokoi sing aduna hari ba matamatra lai ba mioi sing aduna mamang thakki Nabi khandan kuding gitatna Allah taala na thara aga makoi sing adu Allah gi mai kedegi aki ba pautak kaya thara aga makoi da nasihat tawhan ki badu adum la ko madu koi ki de mamang thak yamna tatna khare tatna banang te aduna makoi na Allah bu karam na ki gani amati din gi nasihat ne ay si makoi na para khang ki de adu potu li tunzira Allah gi nabi thara ko gi maram di qaumun adum la ko madu ki haluna ba gi damak ma unzira aba makhoi mapa mapuna kiraktra phum gaflu makhoi du kisu khandra leila haibadi ghaflat leila apangak tarisi laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun asing makki wena asing wafam wai krabani aya makhoi ge yam du sarukta makhoi sing du iman roklaro haibadi makhoi sing du na thajadre inna ja'alna fi anaqihim aghlalan ila al-azqani fahum muhun asing makki wena ahal makoi gi mangak samda hukchan khrabani zanjir karam zanjir mahaki khadang phawa hukra fahum mukmahum laikhat laithok lejin yada ni cha haidi zanjir apa arum ba so zanjir mahaki ngaksam si hu aga thamre adun mahaki mangak si mathak pom da laikhat lag laikre ye thoi amadi makha di yeng thwa yadre
अदुना महाकी लंबी से चुमना चच्चब ngamde asumna saigi hairiba kafir sing adu Allah pakna makhoina chumna chatribasi asengmagidi Allah pakna makhoigi mamang thakta tawgiba makhoigi aran ba kharatagi Allah pakna chumna chalhandabani haibne wajalna min baini aidihim ayhagna makhoigi mamangda parda khajanbani wa min khalfihim amadi makhoigi matungda parda khajanbani fa aghshaynahum adugi matungda parda ama makhoigi mathakta kupthare fahum la yusirun aduragidi makhoina achumba lambi pugut hangdrabani wa sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun nahana ki hallabasu makhoibu nahana ki halludrabasu makhoi iman puruklaru chap manasi haibdi miyo besingi manung khara madi Allah taala na Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam da hari wasi makoi iman puraktre haina nahak aduki mati wasal bagi darkar oidre makoi sing adudi aina makoi ki khadang da haibdi mangak ta janjil hukra bani mohoi kufur da muk leirada bani nahak na phaniyam mehnat tawruba taragasu makoi iman pura aroi hak sabit oigre haibdi makoi ki takdir da asun leikra bani sini innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashya rahman asem makki wena nahak na ki hallu aduna nahak na haiba illiba amadi nahak ki din gi wafam sing adu tariba amadi Allah taala bu ki makhoi sing adu madu khakta ta ki hallu aduga nahak ki wafam sing tada bida Allah bu ki dana leithokraba sing adu di nahak na phaniyam na makhoi da mehnat tawruba taragasu makhoi iman puraklaroi adu Allah da ki ni ba gaib ta iman pura iba makhoi sing adu di fabashirhu nahana makhoi sing adu gi damak ta harau pa biu bima ghufiratin makhoi kokpi gani wa ajrin azim makhoi gi damak ta awang ne ki asau ne ki Allah pa bibi gani hai gi harau pa biu se Allah taala na makhata na inna nahnu nuhyil mauta aseng makki oina asibu hingat hanba hai bi hak wa naktubu ma qaddamu wa asarahum ahak na isanduna thami mioi basingi khongul magi li hawu khuding maktu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin asema makki oina aina masing thijal laga thammi bani ifong phong abalari kamata haibadi mioi bana ngasi chatli ba khongchat asi haibadi mioi bana mana mamangda aina ngasi si kari tha khari haibasi ma aduga tungda aigi likhun aina tawram thabuk thoram sing asigi matau tam kana gumbamna tam hauraga madugi khongul li haugadabasi sifauba Allah taala gi manakta isan dirasini haris aduna sagi ko na kari gumba din go tara su kari gumba thabuk thoram ma taw matam da ya makhan tanangai gini kana gumba michaka mana ai hak ki matau tam jaraga matu din ni haiduna chathau taraga de maduna sengba din waram da tarak de Allah taala harisi ma qaddamu wa asaruhum magi asra nishana da fo Allah taala na bhagal kane yasin sharif ta halibsi aduga masigi yasin sharif ta mubin taret ni mubin taret sida ihal hal ba mubin nasina ta iba arthati karino har matamda miyoi bana mamang thak ta tawqib amal kudimak amadi mahaki khongun tungda li hawgada basi masi khuding masi Allah taala na loina mak thijal laga thammi karamba fi imamin mubin aduna ifong phong bolari kamata adu ihal hal bagi mubin nasi yamna mubin ngai ni karino har matamda insan miyoi bidmana tawi mathabuk thoram amadi mahaki nishana kudam pandam mami mahaki tungda li hawgada badu madu fawbada Allah taala na imam mubin da hapsan duna thambi bani si wadrib lahum masran ashabal qaryah ay nabi na hak adun laba gaw dalai ba miyoi kharadu makhoi sing adugi khudam pandam maduna hak diraga tahallu iz jaa al mursalun makhoi gi manakta rasul laki iz arsalna ilayhim musnayn fakazzabuhuma fa arsazna bi salisin faqalu inna ilaykum mursal aina makhoi gi manakta rasulani thai hariba rasul ani adu makhoi sing aduna yakhide aina ahum subami amuk thazalli aduda makhoi na hai hariba makhoi sing aduna nabi sing aduna hai ai khoi asi na khoi gi na thakta Allah gi manakta gi tharak rasul ni asuna hai matamda makhoi na haira i haibdi khungangadru leiriba mi sing aduna qalu ma antum illa basharun misluna khungangadru leiriba khunja sing aduna haira i na khoi di ai khoi gumba mini adugu mapuna na khoi bu ai khoi gi irakta karamna rasul loina tharak ka dori no asuna hangam wama anzal rahmanu min shay'in in antum illa takzibun mapuna na khoi bu ai khoi gi irakta rasul loina kesu tharoi na khoi na chin thijan bani asuna nabi singi wafam madra makhoi na asuna pau iram qalu makhoi na hay rabbuna ya'lamu haibadi rasul singaduna hay ai khoi gi mapuna khangi ai khoi na khoi gi nakta rasul ni haina tharak pasi Allah mapuna di khangi suban hairam me makhoi gi wahai bu pau
अदुगा मखोइगी अरोइबो वही करी ओरमी मसी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन अखोइदी नखोइदा नमफुसु तौरोय अखोइदी अल्लाह पाकना अचुम्बो वफम अदुबु नखोइना ताहल्लु चौ हाइना थारकपदु मदुगी ताहल्लम फम थोकपा अदु खक्तनि ताहल्लिबो सुमैना हाइरमे अदु अनिसुमक मुबीन असिना ताकपदि इंसान मियोइबा दाई अमा ओइबा तारगदि महाकी वाफम करी ओइगनी हाइ मतमदा महाकना हाइरिबा अचुम्बो वाफम अदु चत्तबा यारोय हाइना नमफु तौबु यादे ला इकराहा फिद्दीन हाइदि दीनदा नमफु अमा फोबा लैते अदु हाइरिबा हानागी रसूल सिंगदुगी मतौ करी ओरमी हाइ मतमदा मखोइना हाइरकपा मतमदा मखोइना पाउखुम पिरमी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन अखोइदि नखोइदि किसु तौबा ngamjade तौसु तौरोय अखोइगी असेंबदि करिनो हाइ मतमदा वाफम दुखक अल्लाहना पिरकपा वाफम दुखक नखोइदि योहनबनी मदुगी मतुंगदि अल्लाह तबारक तालागी ओइखिनसिनि हाइदि मदुगी मतुंगदा सजा अमदि अजाब अमदि इनामगी मपुदी अल्लाह पाक खक्तनिसिनि कालु मखोइना हाइरम असुमना हाइबा मतमदा खुंजासिंग अदुना मुका हाइरे इन्ना ततय्यरना बिकुम असेंग मक्की ओना नखोइ चंगकपदगी खुंगंग ngasi मसिंगसि लाइबक थीरेसिनि हाइसे रसूल सिंधु लापा कांदा खुंजासिंग अदुना हाइरेसि नखोइ लापदगी खुंगंग ngasi लाइबक थीरेबनिसि लइलम तंतहु लनरजुमन्नकुम करिगुम नखोइना मसिगी थबगसि हाइदि मखोइना दीन की दावत तौरिबसिबु नखोइना केगुम हंदब तारगदि लनरजुमन्नकुम अखोइना नखोइबु नुंग थारगा हातकनि वला यमसन्नकुम मिन्ना अजाबुन अलीम नतब तारगा नखोइ सुमसोइ सोइदना मकी अहकपदंदि पिगनि सुमना हाइरमने खुंजासिंग कालु मतमद दसागी रसूल सिंगदुन मखोइदा हाइकी ताइरुकुम माअकुम लेबक थीबा दुदि नखोइगी मरमदगिनी आइन जुकिरतुम अखोइना नखोइगी नथक्ता नसीहत तौबा असी खक्तत नखोइना लेबक थी हारिबसि कयादा लानखनो बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून असेंगमक कोइना नखोइसि ख्वाइदगी हेना लम हेलब कोम खक्तनिसि वजाअ मिन अक्सल मदीनति रजुल यसा शहर की मताइदगी नुपा मखक्तन चेलगा लाई काला महागना हारिबा खुंजा अदु चंगछलगा हाय या कौमी इत्तबिउल मुरसलीन ए खुंजा सिंह ए कोम सिंह नखोइ रसूल सिंह न हारिबा वफम सिब इलू इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरम व हुम मुहतदून असेंग ममक्योना नखोइ अदुम मखोइ सिंह अदुगी वफम अदु इलू मखोइना नखोइदा फजबा निंगथीबा पौताक पीरिबा सिगी ममलसु नखोइदा हाइबा नतबा व हुम मुहतदून अदुगा असुंबा लंबीदसु ओइरिबा हाइबदि असुंबा हक्की लंबी ओइबगी मफम असिदा अल्लाह ताला बोइननी खक्तंग ताई अमना हक लंबी अदुबु पौताक अदुबु असुंबा लंबी ओइगदबनी अदुरगी ख्वाइदगी हेना फजबा अमना मखोइना पीरिबा दिनगी दावत अमदि पौताक अदुगी ममल लौदबु ओइगदबने असि नबीगी तरीकाने ख्वाइदगी हेना फजबा अदुजे असिना पाक असना ताई अदु अहुम सुबदा अल्लाह ताला मिसक अमा खुंगंगी मताइदगी चेलयागा हाइरिबसि करमबनो हाइद महाक्ति नबी नत्तेबा नबीगी थबुक की मतिंग पांग मिसा मखक्तंगने अदु अल्लाह ताला दाई असि कयागी मतिक मगुन चावी हाइ मतमदा दाई की मतिक मगुन लसि अल्लाह ताला यासिन शरीफता हापचल बिरमे अदुना अखोइ सि दुआसु तौगदबनि अखोइ मपुं खुदिम अल्लाह ताला दाई ओइहनबियु दाई अमदा चेलबा गुन सिंग यावहनबियु हाइ अदु हाइरिबा मिसक असिना नबी सिंह दे ईमान पुरखरबने अदु ईमान पुरबगी मतुंगदा हाइरिबा खुंगंग खुंजासिंग असिना मखोइगी मखुंगंगदा संगुरगा नबी सिंह असिना दीन की दावत तौ मतमदा खुंगंग खुंजासिंग अदुना नबी सिंह दु हातोखिदौरे हाइना पाउ ताबदगी खुंगंगी मतोंदा लेरंबने माना चेलआगा सागी खुंगंग खुंजासिंग दु गुनसलगा हाइबनी अचुंबा लंबी फंगबा मियोइसिंग असिना नखोइदा ममल लौदना अचुंबा पौताक पीरिबा मसिदा नखोइना मदुगी पौता अदुबु लौदबिदा मखोइबु हातकनेना तौरिबसे कयादा नखोइगी लेबक थीबनो हाइना मखोइना मरक्ता थल्लगा कल्लेबा हारिबु मिसकसि रिवायत सिंह लाई हबीब कवेना हाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह के रसूल पोक्तनाइगी चही कयागे ममांगदा ईमान पुरखिबा मियोइ अहुम इतिहास ता फंगी अमना हारिबा यासीन शरीफ ता यावरिबा ताई हबीब सिने अनि सुबना वरका बिन नौफल हारिबदने अदरगी अहुम सुबत अमना तुब्बाय अकबर हाइबने मखोइ अहुम सि अल्लाह की नबी ना पोक्तरिंगाइगे ममांगदा अल्लाह की नबी दे ईमान पुरखिबा मी गांगदने अदुई मनुंगदा हारिबि यासीन यावरिबा हबीब सिसु ईमान पुरखि महागसी हल हानबदे हारिबा खुंगंगी मताइदा लैबा मिसक अमनि हारिबा मफम अदु अल्लाह ताला नबी सिंह अदु थारकबा मतमदा असाइगी नबी सिंह अदु चंगछलकबा मतमदा माना खुंगंग गेट लेरम्मी अदु हारिबसि मखुंगंग अदु तांथोर अगमासि लैना अबतगी मखुंगंग अदु नंग खुंगंग सिदा लैरनु हाइना खुंगंगी नाकंदे इथोबा थंबने
नबीसिंगुना चंगसल्लागा मंगोंदगी हाना दीनगी दावत सि तौबा मतमदा साइ मिसक्सिना हारिबसी फरे नोइग वफमदुना सुम बोइब तारगदी अइगोंद नारिब लैनासी मसिना तंद्रा तुगचदुना अइगी खुंगंगना बोइसि तांथोराबनी मसि फाहनबा ngamba तारगदी अइना कोइना हारिबा वफम अदु यागे अइना कोइगी दीन अदु चंगक्के हाइबने हारिब नबी अनि असिना फरे मदु अइखोइ खुतनते अइखोइ अल्लाह दुआ तौगे करिगुम नहाक अनाबसि फाहनबिरप तारगदी नहाक सोइद्रमक ईमान पुरकदरा है अदम मिसक्सिंग मिसा असिना हाय अइना ngasiदगी चाही हुमद्रादगी अइना निंगजरिबा मपु असिबु कौरगा अइगी अनाबसि फाहनबियु हाइना हाइजबा मतमदा फरक्तरब अदु ngasi नकोइना चंगसल्लागा ngasi नोमखक अइगी दमकता नकोइगी मपुदा हाइजरगा फरकप तारगदी अइ सुंसोइ सोइद्रमकी नकोइगी मपु अदु निंगनी यागनी ना हाय अदु हारिबा नबी अनि असिना मिसक अदुगी दमकता दुआ तौरब मतुंदा हारिबा नबी असिदा चेलंबा लैना असि यामना तमथीबा लैनानी मसि फाखरे मागी स्किन सु यामना मोंग थीबा अदुनबा लैना अमखक्तन फाखरबगी मतुंगदि मिसक असि असेंगमकी ओइना थमोइ सेंगना अल्लाह तबारक ताला ईमान पुरहे ईमान पुरगा हारिबा नबी सिंग अदुगी मतुंगदा मखोइगी मतेंग पांगदा चतपने अदुदनि साइगी माना असुनबा नबी सिंग अदुबु खुंगंग खुंजा सिंगना ओत अनै तौबीरे पाउ ताबा कांदा वजा अमिन अक्सल मदीनती खुंगंगी शहर की मताइदगी माना चेलअगा नबी सिंग अदुगी मतेंग तौरमे अतोप रिवायत सिंग लाई महाबु सहित तौबी हाइनसु मधु हयेंगदी मथंग मखा ताबा परात तामिन सिंसाला अल्लाह ताला नै को ताके खरस का अमल करूंगे।